Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Valletta Contemporary, il-wirja Surface Coat titrasforma r-riħ, is-sħana u t-trab fl-arja f'Malta f'uċuħ diġitali u forom fiżiċi li jippermettulek tesperjenza l-atmosfera tal-gżira b'mod ġdid. Skopri mill-ġdid it-toroq li tgħix fihom jew viċin tagħhom waqt Where the Bored Things Are, serje ta' mixjiet b'xejn li matulhom bil-fotografija u l-kitba tistgħu tiddokumentaw raħalkom. Il-Malta International Fireworks Festival se jdawwa l-ismewwiet fin-nadur Għawdex u fil-Port il-Kbir waqt 4 serati differenti. Għex is-seklu 15 fil-Forti Sant'Angelo hekk kif dan il-Castrum Maris jerġa' jingħata l-ħajja mill-Historical Reenactment Group of Malta.